yu luma wanyata kala andelesian yume school enda ile bandelesian na yu ile bundelesian wezi school ni mene wezi ngityo wezi of course ninge school kwenda lewu penda bekuwa ko kala bundelesian ni saasi hesabu na ni double lessons isavu mwana hesabu ndo la hesabu kote maola ukezota la ndo hesabu aloto na utalozuka sisi ni hesabu ndo uendete hesabu ndo hesabu ya imene ona mwalimu wala menda ama iso mene hesabu wesabu ile apio hesabu la ni njinda sana wetetu ya tongo atusomene hesabu wetu Mr. Mutiso ipalani kete satinda dikete abu asoka yani mundu hesabu mwalimu hesabu na chemistry na physics menda ama hiyo ndo asutia ndo ona tipu mayo ndo makombeana halangi lakini yuluma wanyata wethia aile bo wona mutu ndo ba glasi kusema lokwe mutu wako ndo mutu wake anwezi wili ndisia niwene kendo niwene movement kuyanza ko aile bo wele no iko akaisho ko yakela kende kuyanza na wewe sima bakumi na yiko uno kuishi kana kutoa sisi ile kutoa akeba ndo concentrate ewo kisiko cha loka kaisi yake wewe ile ndelesia nduke lona ewo kisiko cha loka na wewe sima ni to what lunch ko yake tamasangu kule mwalimu uno kati yo mina kauma loka nyengoza zani la kwa nyengana gatongo sio kaide wewe hamemenda amba wani ya top player no kati yaka umalo nyengoza zani ya kuenda kosa top player habe ndugu ajui ona muwe umwe abedeta kuti wa banani shuni ibe yune ngona muwe umma wa yaka store kuita muno yake na mwalimu ogazini mu sio kuita mwe kwata atamukira wewe umeba baka libo ile kanata tu kanana usiye ndana onange atano masilio kaja mombeto salile ata limwe masilio tatado ko ona muwe umwe anengiti omaka penda pe di muwe ona muwe no sio la we duty sio kuita muno wenda wikito mwingi morobi no sio wati kwike ndo kile silia wone no sio kuita muno sio kuita muno ai wewe dia yuma somo imeona wewe dia konzuri ba leslia naona muwe kesi ya lambe hakeli amana basi lino wapi yuma anu ro nange basabu wale ndo malu kile ndo masai baka la ndo tegezi kumisia tutonge ndo pamuko haya omwalimu pati ndo teka nini byongengele kuno omwalimu ngie mutoko wivu luma wazata mutoko wivu mutu akakota umiyeke so mone tene mutoko te concentrate ku leslian nengia tiona sia koloka amana buisi sia siona sia samundu na muushu maluka ndisi ambiye ku maluka etwayo ndateka ta ile soko ndio bui mugu yonge ngagetiona uma oba ukasto ingia kuita omundu hayagege ilajo ni iwezo loba ni wene ai loma asisia ni vindi skulu nima ni vindi skulu nima tu mboni uzalanji aya sewe kingoku nani weke mundu ndukasio kongelonge mwalimu wewe za tuweka kaoa besia ningi wewe klasi ni haina nunga tosia isia uko tosia isia liwe ndele kwa mundu ndo kwa kingoku ina nini weke ya mundu ndo kuongelea kibuwe mundu na wikana ka skulu no kweto soba no kweto weta ngozia ai kaoa ibando bau kikungwe cha ibando bau